birarangiye se ndayivunagura uko bigenda kose ndayifata ku gakara zirareza. Reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi bacu ba Kigali Press aho muherereye mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze kuri amwe mu makuru tugenda tubasangiza amakuru agenda avugwa mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni Sport News, urabona yuko rero twigereye kuri tele kugira ngo turebe nuko byifashe uyu munsi. Ni umunsi wa gikundiro aho ekipe ya Rayon Sport igi kuba yakomeza gukina imikino yayo ya CAF Confederation Cup aho bari gushaka itiki iberekeza muri kimwe cya kane. Rero no kuvuga yuko kuri uyu munsi ikipe ya Al Hilal yabashije kuba yayakirira inaha mu Rwanda nkuko yabisabye CAF kubera ibiza biri kugenda bibera muri kiriya gihugu cyabo cya Libya. Rero aha duherereye ni Nyamirambo kuri Petit Stade, ndavuga kuri Kigali Press Stadium muri parking. Urabona yuko abafana nabo baje kuba bakakira ekipe yabo ya Rayon Sport muri rusange. Reka tubirambure maze ubundi tunarebe nuko byifashe hano muri parking ya Petit Stade, ndavuga ni Nyamirambo kuri Kigali Press Stadium. Ni ikipe ya gikundiro muri rusange kuri uyu munsi wo ku cyumweru yari ifitanye umukino uyihuza na Al Hilal yo mu gihugu cya Libya. Ndavuga Al Hilal Benghazi yari ifitanye umukino na Rayon Sport ubwo yari yasabye CAF ko yabasha kuba yakakirira iyi ekipe y'abanyarwanda, ndavuga gikundiro muri rusange. Umukino wa mbere bazabasha kuba bari gushaka itike iberekeza mu matsinda. Rero no kuvuga yuko Al Hilal Benghazi yabashije kuba yakakira ekipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda, nubwo hajemo ibintu bisa nkaho ari amananiza ku ruhande rw'abafana muri rusange. Rero no kuvuga yuko ubu ngubu twibereye muri parking, murabibona turi kumwe n'abafana muri rusange ari kubona yuko batishimiye izi ngamba Al Hilal yafashe yo mu gihugu cya Libya. Urabona yuko rwose abafana baje kuba bakakira ekipe yabo ya gikundiro muri rusange kugira ngo abashe kuba banayiha courage kugira ngo ibashe kuba yagira ikikora kuri uyu munsi Al Hilal igiye kuba yayakirira hano mu Rwanda. Rero ni ukuvuga yuko Al Hilal nayo yabashije kuba yahagera na Rayon Sport irahageze mu kanya gashize. Urabona yuko n'abafana babashije kuba baza hano muri parking yo kuri Kigali Press Stadium aho bashi kuba bakakira ekipe yabo ya gikundiro muri rusange kugira ngo abashe kuba bayiha courage ibashe kuba yakitwara neza mu mukino wayo wa mbere. Uyu munsi rero ku cyumweru yari ifitanye umukino wayo wa mbere wo gushaka itike yerekeza mu matsinda, ndavuga Al Hilal ndetse na Rayon Sport mu mukino wa CAF Confederation Cup ibahuza mu mukino wabo wa mbere. Umukino wabo wa kabiri ukazaba tariki 30 mu cyumweru gitaha ku wa gatandatu, aribwo Rayon Sport izabasha kuba yakakira iyi ekipe yo mu gihugu cyo muri Libya. Rero nuko byagenze, urabona yuko abafana bari bahari bose, urabona yuko rwose ibintu bimeze neza inaha, nubwo navuga yuko ekipe ya Rayon Sport nayo bayinanije cyane ku ruhande rw'abafana babo. Urabona yuko rwose baje kuba bakakira ekipe yabo kugira ngo banakurikirane umupira hanze, kubera ko iyi ekipe yo mu gihugu cya Libya Al Hilal Benghazi yanze yuko rwose abafana bakinjira kuba baza kureba ino match, yanze igitutu cy'abafana
n'abafana ba Rayon Sport. Rero nuko byifashe aho banabashije no kuba banakererwa ku umukino wabashije kuba wamara iminota igera kuri 18, umukino utaratangira rwose ubona yuko bongeye kuba bakora recheck, ndavuga kongera kuba bacekinga bareba yuko ibyo bari basabye Rayon Sport muri rusange niba yarabyubahirije. N'umukino wabashije kuba watindaho rwose, bari kugenda bacekinga bongera basubiramo bareba ku ruhande rw'itangazamakuru ndetse n'abafana, bareba yuko ibyo basabye Rayon Sport yabashije kuba yabyubahiriza. Rero no kuvuga yuko ku ruhande rw'abafana hanga urabona yuko batabyishimiye, ari ibintu batishimiye neza. Urabona yuko rwose ekipe ya Rayon Sport n'umufana wabo ntabwo uyu munsi wabahiriye, ariko reka dutegereze turebe uko resulta zizagenda mu mikino yombi bari guhuriramo mu gushaka itiki iberekeza mu matsinda muri CAF Confederation Cup. Rero ibi nibyo twifuje kuba twabagezaho hano kuri tere, ubwo twibereye hano kuri Kigali Press Stadium muri parking ya kabiri niho bari babahaye, ariko ubu ngubu kugeza ubwo ndi gukora iyi nkuru nta muntu n'uyu n'umwe ukirimo. Urabona yuko rwose Al Hilal yakomeje kuba yakaza ibintu kugira ngo ikumire umufana wa Rayon Sport, iri kwanga igitutu cy'umufana wa Rayon Sport kuko baranjije kuba bamenya yuko iyi ekipe ifite umufana koko. Rero ibi nibyo twifuje kuba twabagezaho tunabereka nuko umufana yaje kwakira ekipe ye akunda gikundiro, ndavuga umufana wa Rayon Sport waje kuba yakakira ekipe ye. Urabona yuko rwose ibintu bimeze neza hano i Nyamirambo. Ibi nibyo twifuje kuba twabagezaho kuri uyu munsi, akaba ari Kigali Press, kandi nshimira buri umwe mwese mukoze subscribe, ushishikariza kandi niba ari gukitwumva ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wasangira natwe amwe mu makuru aba ari kugenda avuga mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Ajana uturi mu rugo walayi birarangiye se ndayivunagura uko bigenda kose indayifata ku gakara zirareza Ajana uturi mu rugo walayi birarangiye se ndayivunagura uko bigenda kose indayifata ku gakara zirareza